Ono što pamtim je ona energija i entuzijazam nas osnivača kada smo osnivali Američku privrednu komoru. Transformacija privrednog ambijenta, transformacija društvenog ambijenta i toplo druženje. AmCham was, it is, and will be the leader in change that plays important role in creating stable and predictable business environment, but also continuously improving rule of the law and transparency. The first thing coming to my mind is unity in diversity. Najveći rast u modernoj istoriji Srbije je od 2000%. Jer, ako se ne varam, krenuli ste sa 11 kompanija, danas imate više od 200. Prva sećanja me vezuju za nekakav pozitivan pomak, za nekakav entuzijazam koji je tada postao u državi, za prve veće investicije koje su došle, za nekako pogled u tu bolju budućnost. Okupljanje zdravih i održivih kompanija koje gledaju u budućnost. Mogu reći da sam u svakom trenutku imao podršku za savet i neko novo iskustvo, a i za znanje koje smo dobijali posećujući AmCham. Najveći uspeh je njegov uticaj, odnosno kapacitet da ima uticaj. Najveći promašaj je što taj kapacitet nije još jači. Pa najveći uspeh je to što ste vi jedan lep spoj integriteta, stručnosti i šarma. Rekla bih da je najveći uspeh AmChama ugled koji je kao organizacija zaradila i koji uživa u Srbiji. The greatest success, I think, throughout all these 20 years is acting as a collaborator, acting as a glue. Ja mislim da je najveći uspeh da danas imamo preko 200 članica, a krenuli smo sa nekih 11 osnivača. Što se tiče neuspeha, njih u svakom biznisu ima, ako ne više, onda uvijek skoro isto koliko ima uspeha. Oni su tu da iz njih učimo, da ih pamtimo, ali ih ne beležimo. Danas smo na promociji knjige 40 godina zvezdanog hoda po trnju AmChama. Pričamo isključivo o ljudima. Mislim da će to da bude tema broj 1, 2, 5, 10 i 20. Mislim da u sledećih 20 godina treba Američka privredna komora da bude lider u promenama, naročito kada su u pitanju inovacije. Za naše članove bilo je bitno da im pomognemo oko njihove održivosti na tržištu, usklađenosti i korporativnoj odgovornosti. Rekla bih recimo da za 20 godina ja Srbiju vidim kao zemlju bogatih i srećnih ljudi, čija ekonomija počiva na modernom i razvijenom privatnom sektoru, a AmCham vidim kao motor pokretač, kao glavnog partnera te i takve ekonomije. It's gonna be bright, sunshiny day. Idemo dalje. Naravno, pošto sam novinar, uvek pomislim na Pulitzerovu nagradu koju je Mihajlo Pupin dobio za svoje delo Od pašnjaka do naučenjaka. I did it my way. Pa, još sam pod utiskom odlaska velikog Charlie'a Wattsa i mislim da to stvar od Rolling Stonesa. You can't always get what you want, but if you try, sometime you find you get what you need. We are the champions, my friend. We'll keep on fighting till the end. All the best, AmCham.